Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godini. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Swi tikomba nga ku album ya Benny Mayengani The President ya lembe ra 2024 leyi nga ta huma n'hweti leyi taka. Beef yi lo tata poto, yi lo tata galaza, naswona ha swi tiva leswaku Benny Mayengani The President va nandzikeriwa hi loko va bifa xiyimbeleri Mr Post, Mr Power siku leya Zandlovu. Kambe loko hi langutini xiyimbeleri Mr Post, swi tikomba nga ku na munhu loyi a nga va tsundzuxa leswaku va nga anguli loko Benny Mayengani The President va endla vuntswaka. Hi mhaka ku loko hi langutini hi vona Benny Mayengani The President va ri ku endleni ka vuntswaka eka xiyimbeleri Mr Post, kambe Mr Post a va hlamuli. Tlhandlakambirhi hi tlhela hi vona na producer ya xiyimbeleri Benny Mayengani The President Hlavu The Gupta na yena a endla vuntswaka eka Mr Post, kambe va nga anguli. Se tanihi ku Mr Post malembe ndzhaku swi nga endleki leswaku va nga hlamuli, kambe loko hi languta masiku lamawani a va ha ri ku hlamuleni. Se swi tikomba nga ku Mr Post ku na munhu a nga va tsundzuxa leswaku loko va hlamula sweswo swi nyika matimba kumbexana swi endla leswaku swi promota album ya Benny Mayengani The President. Se swi tikomba nga ku xiyimbeleri Mr Post va nga va kumi switsundzuxo leswaku va nga anguli loko Benny Mayengani The President va endla vuntswaka ngopfungopfu loko swi fika ka ku va Benny Mayengani The President va fanekele va humesa album hi mhaka ku va karhi va pfuneta xiyimbeleri Benny Mayengani The President ku promota album ya vona. Hi ku loko hi langutini kwala ka xiyenge xa mabulu xa Facebook, Benny Mayengani The President i khale va karhi va endla vuntswaka eka Mr Post, va posta wanuna wa miri loyi a nga bodlomela a tsandzekaka na ku va a tisisimula kumbexana ku va a sukuyima, laha a nga kokiwe na hi ti-TLB na hi vanhu va ringeta ku va va n'wi tlakula leswaku a kota ku sukuyima kumbexana kusuka lomu a nga bodlomela kona. Swi le rivaleni leswaku Benny Mayengani The President laha a va endla vuntswaka eka Mr Post, kambe Mr Post a va hlamulanga. Kasi hi tlhela hi vona na producer ya Benny Mayengani The President Hlavu The Gupta na yena a endla vuntswaka eka Mr Post, laha a nga vekela xithombe xi kombisa leswaku a nga ha ri na ndhawu yo tshama uhlongolweni laha a tshama kona, naswona u lava ku pfuniwa leswaku a kuma vutshamo le ka ngove leyi. U hetelele hi ku kombisa leswaku se vutshamo u byi kumile, naswona emakhelwani wa ka Rabava. Se mi ta kota ku swi vona leswaku kahlekahle va le ku ringeteni hi tindlela hinkwato ku va va tlhontlha xiyimbeleri Mr Post, kambe Mr Post a va le ku hlamuleni. Kasi tolo hi voni xiyimbeleri Benny Mayengani The President va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook, laha va nga fika va vekela xithombe xa vona va mbale na timpahla ta boxing va kombisa leswaku mahlasela xi le ka ngove. Kahlekahle na leswiwani yin'wanyana ndlela ya ku va pfuka xiyimbeleri Mr Post, hi ku Mr Post loko ho tsundzuka va tshami va ku va lava Benny Mayengani The President eka boxing match. Se ni vona ingaku leswiwani kahlekahle i vuntswaka lebyi endliwaka eka xiyimbeleri Mr Post, kambe Mr Post hinkwaswo leswiwani a va le ku swi hlamuleni. Kasi hi voni munhu la nga kusuhi swinene na xiyimbeleri Benny Mayengani The President Hlayisani Majomela Chauke a fika a tsala leswaku kokwani Afrika xi khipa tifayini. Se lawani hi ndlela yin'wana va ringeta ku hi kombisa leswaku kokwani Afrika lavo tshama va chayisa tinghoma ta Benny Mayengani The President hi ku vona Mr Post va nghena va humese vuxokoxoko bya xiyimbeleri Mr Post va nyika Benny Mayengani The President leswaku Benny Mayengani The President va ta kota ku bifa Mr Post. Tanihiloko kokwani Afrika va ri muakatiko wa ka ngove, se va nga va karhi va tiva swo tala hi Mr Post. Se kahlekahle swi tikomba nga eka album ya lembe ra 2024 beef yi ta va yi tete poto, yi ta va yi lo tata galaza. Leswi hala ta avelana na n'wini eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xana. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi channel ya n'wina ya ka Gaza. Le xigodini mpela ka xigodi xo hetelela hi le xigodini xa Mampela hi le xigodini. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.